ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya tigatangem kabadong. Awan ti katangag maray. Agur-uraya lang iti tao. Inaramid mo moten a pagurayan dito tersinak. Ije waiting shed at ipagurayam. May mayat nga ron dito, tamas ado ti lumabas. Ay, lumabas manon ni Kapitan. Hina, timing nga. Iso at talaga, ti pagpadaanak maray. Saan mo na disturbuan taperbian na banbanog ni Kapitan? Oh, di mo aya makita at dandanisanin ang makapag nagapo iti bannog na. Maray! Umay ka dito, itang merinda ta. Nagaliston ni Kapitan. Ay! Wala pare! Ay, mabisin akon! Marikwanang, Ay na! ikaw man ni kumpare nga inteng ti kaya na merindahin. Agpili kan, Kapitan, no anya ti kayat mo. Kayat ko amin! Alag, pili kan paray. Pilya mo, hindi kang inginaan ang merienda lako ni Marikwanang. Bayadak paray. Ay talaga nga intulog nakpay dito'y balay aparay. Ay, katuwan na paray. Eh. O nya, nabsog ka mo lang nga nagmerinda. Ay, permi! Ay, jaksan makapangan iti lutuan ni Banang apang rabyan may. No din dinangdang mo lang, oray saan ka namang mangan paray. Anumdag kita bulbulong ngay. Ay, unmat kit di ah! Sapay tumartaraki ka paray. Saan mo abagay, ti agsida itinatnateng. Ay, tumartaraki ak! Ay, uwan mo paray. Agtubtubon na kita bukmaw. Nagmayatan adenggain. Ubing tilang ang paray. Oy, naraksak makangag ka dagiti ibagbagam. Sige paray, agawid kan. Kaya't mo ka day, nga alalayan ka pa yung agawid. Ay, saanan ah? Kabailak mo ti umuli? Ay, wala. Ubing ka ko naman. Intulod na ka ni kumparim abadong dito balay. Kinaduan nakla anag na. Agpapaitulod ka kenkwana. Apay, di mo ammo aya jay is-istoryaan da may papankan kuana dito barangay tayo. Ada ayamot. Kwarog, istoryaan man kani Uncle mo. Wanantay. Idi nga minrabe ay anagrunda kamay. At nakita mi anang itaray ije may sa bumbilya ti street light. Tiniliw ko maadagos Isumot lagayam nga awan manenti may sa bumbilya di may sa nga street light anapan ko kinika. San mi anak kamatan ta nagpartak mata tumaray. Anong kaliklikod ni tata ba dong di timaray alakay? Oh, nangeg mo inteng. Kaliklikod na. Kaliklikod na lagayam. Saan nga isu? Intulod na ka lang dito balay dayja kumparem. Anggam, saan mon akayat apat dyan nga iso tinangitaray iti may sa bumbilya ti street light. Kaliklikod na talaga, anggal. Aw, kita umot aday tarubayan mi maray. Nay, malumpay laang ngem adan nakasinde asilaw na. Saan ton akabutang dagiti tattao ti lumabas di tasangwanan ti balay may no iti rabi ay. Taadan sila umay. Ay kat nasaya at no kasta Ada nga may dagiti lumabas nga oray dala tumaray ang makabatog di tabalayaw tamabuteng da. Saan da itan ang mabuteng? Mas daawak nga rod maray. No apay nga amin a lumabas di tabalayaw iti rabi ay kat agtaray da. Ay kat siyempre nasipngat gayam. Day talaang ayati rasaon. Kaslamot ada makit-kita da nga al-alya. Unay kamutang. Di mo kunaan nga adda al-alya di tabalay may. No saan nga al-alya? Ang mga no ada agparparang white lady. Ay saus, di nakman bot-bot ngan maray. Tauray siya kanay sumsumgara kun iti day tangay bagbagam. Ay, tinaskang nalawagan ti arubayan may iti rabiay. Jape, niya ti tangad-tangadam. Awan, at dayamay. Itay ko pa'y amad-madlaw. Rikus-rikusam day tayong kabil ni Tata Badong asilaw di ta paraangan da. Kita lang ti silaw da. Kita lang nga nakitak analawag dito arubayan da iti rabi. Ginatang na day ta. Hindi mo ko na natinakaw na. Daya matimbaga ka tinakaw na.
Di mong tangad-tangadam, Chip. Tamangan numapunday. Ha? Ala, pumanaw tan ditaw eh. Tamangan nuan yapay ti makunan ni Tata Badong. Nakita day ta upa magmag na tuya. Apay ko maajak makita ka naglukmag. Anya ti makunang ba daw? Mapanak ka din gumatang iti Ricardo. Anya Ricardo asasawumit. Ricardo para day tamanaw. Apay tarakin mo aya. Tapay a Ricardo am day tama na. Awan mo't nakakita ka data. Tiliwo mo na. Ay di ka lang mumut Nagwaras dagiti mata ni Parinteng. Awan mo't makita. Adaw dagiti tanod iti aglawlaw. Ay ano sa mga rod ati agsida iti bugoong inton madamdama. Inton rabe ay. Rumwarak manay. Tatay tanga upa titiliwat. Na, day tagayam ti planaw. Ay kit una. Tunggal rabiyak may tarumrumwar. Kit agal ala kadagiti ipapaalam kanya. Di mo piksaan. Inton kwan maamuan ni Kapitan. Ay oray man pa'y mamuan na. Amukaw no kasano ngay ayway day ta kumpare tuyan. Kapitan, nasken apagrundaam dagiti tanod mo inton rabe ay. Tanay, agpukaw mo't tan dagiti bombilya ti street light tayaw. Una ron kagawad. Nasken amatilew no asino man ti mangliblibas ka dagita a bombilya. Don't worry. Tabili nagdagiti tanod ka nga agrundad ha. Sakbay ama ibus amin a bombilya dito'y kabildatan. Adda ka tinaloko a kabarangayan tayaw. Ada talaga. Ket dayta ti ambunda kwa raw. Agalibtak kayo nga agronda Kag, day tamo ti kanayon nga ibilbilin mawang kal. No makita yo ti agtatakaw. Tiliwan nyo adagus. Nungay tarayan na kami. Damagan nyo pa lang, mate. Kamatin nyo Nungay naparpartak ngam da kami. Parpartakan nyo ba ta? Apay paati kayo. Ay, saan kami apahati wa? Kasta at tinaturad at chiptano. Intay, saan mo adamagan no anya ti sidaan taita? Apay ajak damagan. Apay bawal nga agdamagak. Gapo taawan sidaan taita. Ay unay bati pa ng parparigat mo sa akin. Ay, saan ka aparparigatan, Inteng? Ibagbagak lang tipod, no? Ne. Tok. Ay sus. Sino nga tayo dahi ta abisita? Umayak man, maribanang! Oh! Nimot gayam kumarik atuyang. Ay. Anya nga tati umay na istoryan, kanyak nga imal aldawan. Ay, wan maray, umayakon! Maray, umay kayo padigwan kin ni Kapitan. Ha? Ay, nagsaya atin no kasta maray. Ay kat agyaman ak unay Ay na maray, basit laban nagdayta. Awan anyaman na. Umay kayon tumanin padigwan. Inton agparti kami kin ni Badung kaug iti Manaw. Ay, talaga nasaya at no ado ti gagayaman niya. Di mo nga ron ibusan day ta impadigon ni Marituyang Tadwa ta kano amang sida iti dayta. Ha? Ay, dua tayo? Ay, akala ko ako lang. Ay, dwa ta. Tayong dalawa. Oh! Nagkuna asiksikalaan. Ay, pagbingayan tagaro na. Ay, kasano abingayan? Ay, kukwam day ta, takukwak mo day ta. Ay, dayto ti kukwak. Kat di gulaang daytoy. Ay, nga ano? Ay, dakas ti managing bubukod. Ha? Kit amukmat, hindi pa lang. Ay, amumat gayam. Bingayam anasaya at dayta si daan ta. Apay ngay. Di mo lang malpasin nga ging ingat ni Parinteng. Naimas gayam ti sindana. Itay pa'y nga ginindayon ni Tasirok ti Mangga. Apay ngamin asip-siputam aya. Mapan ko nga rod ka sa Rita. Kumusta at mo ta? Tapay, apay ako mustaam. Damagag sinda na mo't lang yung patiguta. Ay kat sindana at anay nagbayag nga agingat. Why? So anas kin asanak ang matilew, tuya. Nalpas ka na nagingat, paray. Ay,
Si kagayam paray. Mano nga oras kan nga ingat. Kaslan na imas sa tisindama. Ay, un! Karnit manok nga impadigo ni Marituyang. Ay, nagustuhan ti raman na paray. Ay, grabe kasday ko maakanayon. Kaya't mo asawain, kanayon na kayo apadigwan ko ma. Ay, wood Ay, awan ti parikot iti day ta paray. Day talaga yam. Awan tumit manok may amabalin aparchin may. Imbag ka na kaya taadon sa titarakan nyo. Ay, adu paray. Iya arubayan. Naglakalang tagtilew. Ay, uraya mambiit ni Kwaraw. Umay ag-report kanya, may papan iti panagrundada iti rabi. Aha, patyamanod na may report na king kaparay. Barangay ada. Binilin ko ida at tiliwan da adagos no asino tagtaktakaw iti rabi ay. Adaya mo't paray. Ada nga ron. Dahita may sa bumbilya ti street light. Tinakaw dakit din. Ay, nagloko mo tanyan na nga la. Ang magkumpare talata, paray. Ay, oo Anyaman ti mapasama. Agtali na itang agkumpare. Umaya ko nag-report, Uncle. Ay, nasaya at may tay pangor orayan ka. Anya nga iti i-report mo. Di pa nagrundami iti rabi, At doon nakita mi anang itaray iti manaw. Nakita yun? Di tiniliwyo ko ma. Nakataray mo tadagaws. Apay, di yun kinaman. Naglagto-lagtumot nga mi na naglibas, Uncle. Naglagto-lagto kayo kumamit Saan kami mat nga rod makalagtaw? Kasano nga ron daytan ngay? Nakita ti side view ti rupa na. Oh, nakita? Unang Kyle. Ay. Kaside view ni tata ba daw? Idi, kaliklikod na. Ita, kasi side view na. Unang Kyle. Anyat kahit asawan dayta. Naglawag ti kahit nasa unang Kyle. Ni tata ba dong ti agtatakaw dito'y barangay tayaw? Kitno kumpare. Uray man pa'y kumparim no agtatakaw, Mike. Ay, saan ang mabalin dayta kanyak? Uray umay nakpadigwan. Talaga ajak konsinsin ti mading aramid na. Kasta, ati kapitan. Badong, naamuan samot ni Kapitan Asikat ang taktakaw iti rabi dito'y barangay. Anya, kasano kumaanamuan na? Kat, wanted kamot kanaon. Ha? Kasano ko mga agbalin na kawantay? Ay nabadong, sumuko ka laangaon. Tala ka man. Sumuko nga. Kat, pudnumot ngamin Asikat ti mapan agal-ala iti kumkumpurmay. Kauna, tay babaw na gayam. Agpudnukan kin ni Kapitan, ibagam asumuko ka. Ay, anya pa yan ngay. Kat agkari ka saan mo nga aramidon pay. Ay, si Kanto mga may. Tata ba daw? Birbirukan na ka ni Uncle Kao. Saan na ko na masapol a birukain? Tada dito yan. Masapol ka nung agsarita kayaw. Iso nga rod ama panak iti barangay hall. Akong ungit ka din yung kalma. Ay, pirmi, Kahit ungtan na nga ta. Kat adamit nga min basol, Mau. Di talaga nga ungtan na ka. Ay, makapanervyos Ay, Sapay sa bali nung makaungat ni Uncle Kao. ay di na mabubut nga na. Kuwarag. Saan na kon nga ungtan paray? Sumuko akon. Ay, sumuko. Ay, sapay nakangatumutidwa ka imam. Sumuko ang arodin paray. Amin na kaw, nagiti basal ngay naramid kaw. No kasta, sikatin nagalala iti bumbilya ti street light. Ay, uwi na, awan nga rod silaw ijaro bayan may paray. Kat nagsip nga iti rabi ay. Kukwat ti barangay dayjay. Inalam ki din. Insubli ko ni tay paray. Ay, mabalin pa yung agsilaw. Ay, kumabalin na paray. Ay, no saan nga agsilaw, sukatam. Agsilaw pa'y paray. Anya pa dagiti daddo mga inalalam. Jay upa amanaw. Ta pinartimay, kanituyang ko paray. Ha! Diyan pa diguyo ka na. Wain, isaw. Apay, saan na naimas si pan nakaluto na ya? Ay, saan ati pan nakaluto na ti problema? Diyan pa nangalam iti manok. Iso nga ron nga adak dito'y paray, ta sumuko akaon. Ay, di mo ulitin dagita nga inaramid mo Ay, nuulitin pa. Ha? Anya nga dito nga, he, paray. Ay, pagbaludan ti pagtinagam. Ay, pakawanan na ka din paray. Wain jak to nululitain. Agsingsing peta kaon paray. Ay natatabadong, nudakas saan mo nga aramidan. Ta sigurado adusa ti aguruuray ken ka. Ala sigay!
Kadalasan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon VJ Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikwana, anya day taawit-awit mo o nakasupaw. Daytoy, Maray. Ako ayuda. Hinto ti barangay. Adda itad ti barangay nga ayuda. Wow na. May kan amin ang nakalista, tinagan na. Na, apay ngay, awan mo timbagbagada kasta. Ay siguro, awan nagan nyo yung listaan. Apay nga awan ngay, katagakabildatan kami mo't kinibadong kaw. Apay, kabagyan niyaw ni Kapitan. Na, kayat mo asawan, dagitilaan kabagyan ni Kapitan ti may kan iti ayuda? Kakasla kasta Tamin ang nakalista nagan. Kabagyan ni Kapitan, kan Kapitana. Na, Ay, nagadong ti karga da iti ayuda ang naawat ko, kwaraw. Unaraw kagawad. Daka sardinas, bagas, noodles. Anya nga ayuda na ito pagsarsaritaan niyaw. Ayuda ngay warwaras ni Uncle Kao. Nay, apay ngay, ngawan ti ayuda may kinituyan kayo. Ay, awan na nga. Marikwanan, masungbatam ka day ta sa ludsod ka. Ay, kastay imbaga ka ni Marito, yang itay nasabat ko. Awan ayuda yaw, taawan nagan yaw, ijalistaan. Aywan, malagip kaon. Awan gayam ngagpaisonagan nyo jilistaan. Apay ngay ngawan. Siyak man lang ang timangsong bat ka ba dong? Awan nagan yu ijalistaan, tasaan nyo akabagyan ni Kapitan. Apay, kabagyan na lang tinakalista. Kabagyan na kami mo ni Kapitan na. Kumpare kayo laang, tataba daw. Unyag paisaw, saan kayong agkabagyan kan ni Kapitan? nakaawat iti ayuda ni Marikwanang kunang batong. Wain, oray ni Kwaraw. Mas daawak man, taawan mo't para kadata. Naitangarod kay. Dagiti kanulaan kabagyan ni Parinteng ti makaawat iti ayuda. Apay, kabagyan ni Kapitan ni Marikwanang. Saan mo ti panagkuna? Talaga matasan. Nagkunakan kang agkabagyan da. Ay, agriritan to yan. Sana mabalinda ito ang mapaspasama. Naskanla ang agririta. Ay kagawad, anyat makunam itinaawat mo nga ayuda. Ay ka, siyempre, naragsaka ka, Kapitan. Ay, nasaya at nukas ta. Kaanong tumanan di sumarunaw? Apay, naibus mo di ayudam. Ay, saan pa'y magkindi, Nagadumang naman. Iso nga ron nga ibusem pa sa kanto agdamag no kaano dyan next. Damdamagaglaan, Kapitan. Hey, nagmayat ka nga ti umawat iti ayuda. Sigurado nga amin kayo akakabagyak at makaawat iti ayuda. Ay, uwan ata, isuma lang ti padpadaan ang nagiti daduma akakabagyam diti barangay kabildatan. Tanay, kabagyam sa amin, Hoy, pangkalawit na ito iti butos kagawa. Pagtitipunan tayo amin dagiti naawat tayo nga ayuda, Kwarog. Tapno ado. Unantay. Takunan ni Inteng, adanto kanumanan maawat tayo. Sigurado nga damaninagan ko ay listahan. Uncle ko ti kapitan ko naman. Mabalin ayamot ang maikat tinagan mo itilistaan. Kinuray tinagan mo, Antay. Sigurado asan na may katitilistaan. Ay, padasan ni uncle mo nga ikatan, tadyak kasarsarita. Ay, sus, nagrigatan nga iti kasta. No kayat na ang mabalunat, ay kat, ikatan na tinagan ko.
Sigurado ang mabutang ni Uncle amang ikatitinagan mo, Antay. Kapag nagsirip-sirip ka di tatawa, paray. Day. Adda kagayam dito yung unag ti barangay hall, paray. Kana yung nakada dito. Kahit mapalinto mo, nag. Agpigat ka. Tanarugit ti sakap. Ay, si Kaki, di mo, paray. Gaputan na ka-tiles. Pagpigadin na ka. Wala. Narugit nga ron ti sakap. Mabalinain, paray. Nalinis mo din. Munag ka. Sige. Tugawa ko na. Saan pa? Saan adi takot yun ti pagtugawam? Nay, hapayasan ngay. Saan kamit nakabagyan? Kasta. Dayta, ti kayat ko alaw-lawagin king ka, paray. Isungay mayak dito barangay hall. Anyat kaya't mo alawagan. Dayta, kabakabagyan na dayta. Na, Ilista maamin na kabagyan. Kit isuda lang, tinaik ka ni ti ayuda. anya kumatdakas na. Apay ngay, asaan mo ngay lista tinagan mi kanituyang ka? Apay nga ilista ka di kay kabagyan. Nagadun na kabagyan. No amin na taga-kabildatan kit nakalista. Talaga akasta saan kan nga agreklamo? Awatem latanti kinapuno adi kabagyan. Kain uray ka ano man. Saan tayo mabalin nga agkabagyan? Ay, awan lang tatuyang. Saan na taakayat abigbigan ni parenting akabagyan na? Napan mo kinasarita? Wine, sungarap tinagapak. Dita barangay hall. Impilit mo kumaa nga agkakabagyan tayaw. Saan nangarod na kayat? No kasta, saan latta ang mabalain ang mailista tinaganta kadagiti maikan iti ayuda? Wine, saan ka no mabalain? Addan samat gura ni Kapitan Kadaka. Haddan sa ngagpaisaw. Malagip kaun ba daw? Amukaw no apay asaan na taakayat nga ilista ni Kapitan. Ibagaman, no niya dayta na panunod na. Gapo iti saan ta pa nang ibutos idikan kwa na. Ay, wala niya. Saan ta pa'y iday nga imbutos ni Marikwanang? Wine, saan na talaga? Natuntun ni Kapitan no asino dagiti saan anang ibutos kan kwa na. Ay, pudno to yan. Ay, naglaing kan nga ng panunod iti dayta. Very good ka ita. Marituyag, napadasam ka din tinakaawat iti ayuda. Damagam pa'y laang dayta. Amom lang arudan, ada kami laang kinibadong ko ti saan anakaawat iti ayuda. Awan nga min tinagan nyo iti listaan ka. Saan mon nga ulitan, Maray? Tanagsakit adenggang. Saan nyo mat nga min nakabagyan ni Kapitan? Saan aday tatirason, Maray? Ti saan may apa nang ibutos kan kwa na ti makagapaw no apay asaan na akayat nga ilista tinagan may. Da kayon tumat nga main. Basol yung matlaang no apay asaan ana ilista tinagan yaw. Basol mi payitan? Inton addan tumanin eleksyon. Amuyon ti aramitan yaw kanikabadong. Mapilit da kami nga raw no saan may akayat. Ammo maray. Amin nga adda tersina na diti kabildatan. Nakaawat da iti ayuda. Amin da gita, kabagyan ni Kapitan? Amin da nga min anang ibutos, kan ni Kapitan Idey, kat naikan iti ayuda. Saan anasaya at da ito'y ang mapaspasamak dito'y barangay, Maray? Kastala ang di ko Ta saan ka nga min anaikan iti ayuda? Kano addan tumanen sumaron o nga ayuda? Ay, di mo ibagbagan, Maray. Tamarurudak laeng amakangag. Kat amin kaming tumanon, mawarasan. Tatama daw. Intay manin makipila para iti ayuda. Umayak kumamot Ang jakmut kabagyan ti Kapitan. Ay, sayang. Kinabagyanan gayam itan ti pangibasaran. Tapno makaawat ka iti ayuda. Wang tataba daw. No kabagyam kumamit ng Uncle Kao. Derda kumamit nagan mo iti listaan. Ay, awan. Di na kami gayam kayat nakabagyan. Ipilpilit ka, saan nakakaya? Uray si ka, Maray. Makaaw-awat ka mo iti ayuda. Katwan, Maray. Maikamanuday tuyan nga ayuda anaawat ko. Nagswerte kayaw.
Mayat gayam ti makaawat iti ayuda. Uray saan kan nga agatang iti pangkusina. Siyak, Maray, gatang agatang, taawan mat maaw-awat may nga ayuda. Ay, apay, nalipatan ni Inteng akabagyan na kayaw. Ay, saan mo nga ipalagip, Maray? Bayam, ta ipalagip kunto. Ay, sana, bay amo, no nalipatan na kami ni Kapitan, akabagyan na. Ay, kita ang dunggaw. Padata itinaawat nga ayuda. Ni Kwarog, andan tumlayawid na nga ayuda. Naragsak ka ang makaawat tayo iti ayuda, Inteng. Apay, di mo makita ti rupa dagiti nakaawat iti ayuda. Ket nakaisam da amin. Kat, kasanungay dagiti daddo maasaan ang nakaawat iti ayuda. Ket, suri na lang sa kanila. Anya asuri nga ibagbagam. Ha? Amam, uray lang makaluan ni Marituyang itay nakasaritak. Ta saan daan nakaawat iti ayuda ken ni badong na. Apay ko ba nga ikakdagita saan anang ibutos kanyak ngay? Makitam ti kasta arason mo. Amin dagiti inlista. Ket butantis may kani kagawad ko nang. Ay, kunakon ket. Kabagyan ko naklatan Hanggang kinapudno na. Butantis ko ina. Sige, panawan kan, tamapanak agluto. Naawat mo di ayuda, Mare. Win Mare. Si Kangay, win Shakti pers ang nakaawat. At danto kanumanan, iso matibagbaga ni Kapitan. Adupay kat dagiti nakapila dita barangay hall. Italaang anaamuak nga ano gayam ti kakabagyan ni Kapitan diti barangay kabildatan. Nakigtutak met nga rod. Tapod no gayam nga ado ti kakasinsin na. Dagiti uncle kas kada auntie na. Kunak ano nila ang kwarog ti kaanakan na. Ay, aduda, Maray. Adapay gayam kaanakan na abakbakit kan mas laklakay ngam isaw. Uncle nga rod ti awag da kan ni Inteng. Maray, apay nagpuskol matan ti asok nga gap-gapoy di kusina yaw. Ha? Ay, wan! Ay, nalipatak matan amadamagayam ti panaglutok. Umayak la ko magumatang iti Ricardo. Ay, sapay na pan nakimiting ni Inteng ijay ilay. Ay, Ricardo gayam ti gatangam. Ay, agawid kat adagos. Tanay, ang mga numapuuran di balayaw. Ay, sos! Darasam ba daw? Agayab ka iti bumbiraw, tanay! Dumakdakkel jay apoy ijay balay da Kapitan! Wine, nagayaba ka, uray saan data kabagyan. Ay, katinta tumulungan amang sab-sab ijay apaw! Katinda na, uray saan data kabagyan. Wan, kaasimot da Kapitan, numauram jay kakaiso na balay da! Saan ka na sumanaw? Indakiday, uray saan data kabagyan. Ay, sapay awan mati sa bali at tumulaw! Ay, mas dawa man. Ayan lang ay nga tadagitin nagado kabagyan ni Parintay. Ang kain, dami-dami na uram ti balayaw. Agawitan ko araw. Imbag lagit din tatatatata ba tong anagayab iti bumbiraw. Ni man ngamin antimit no. Anya mati inaramin na dadya ataw. Madama ka nung aglutluta ngam pinanawan na. Napanggimatang iti Ricardo. Ay kunakon kay. Maliwayan na tilutluton na. Gapo iti panakichismis na. Wala, umaykan. Agawid ta ni ti balayaw tayong takitaan. Ay kastaon na ti danak ko ba nang kunak no na uraman da iti palay ta. Ay, no sana timulong ni Pari Badong. Ay sigurado ang nagbalin adapaw da ito'y balayta. Adak dito'y paray. Wine, siyak titimulong, uray saan nakakabagyan. Ay, asino pa dagiti da dumating bulong banang. Adak mat dito'y likodam, Kapitan. Ni Marituyang, Inteng. Dagiti nga da dumaakabarangayan tayo. Anyat inaramid da. Awan mo't gunggunay da. Da kami, mapan kami kung may bangkag. Ang nakita may amor uram da ito'y balayaw paray. Iso nga imbay sa mapan kami ijay bangkag may. Timulong kamay tapno maidap ti apaw. Ay, agyaman ako ray amari.
Uray no saan da kami akab-kabagyan, pare. Tulungan da kayo lata, kini Maribanang. Ay, agyaman akin ka pare. Uray pakatayan min kinituyang kaw. Kat tumulong kami lata, kada kayaw. Ay, una yan. Makapaluwat Eh. kasta nga imbagam, pari badong. Ay, wan nga ron, Maray. Uray siya. Maisurot ak nga agluwa. Ay, Uray siya. May surot ako. Ay, Nay, apa yan? Nagsisinangit kayo matay. Sayaat kaya matao da pare badong kan marituyan. win nga road. No adanas ka na maikan iti ayuda. Awan sa bali no saan nga isuda. Katwan mo't nga min, pare. Kwaraw, aday baga. Ano day tangkay? Ilistam ko tinagan da pare badong kan marituyan. Kadagiti maikan iti ayuda. Ay, sauce! Eh. Ay, thank you, Kapitan. Kwarag. Amom ka dito spilling tinagan kaw. Kaya't mo nga spilling ay. Sana yung tamaw. Ang mga numalipatam di kaburlisan, nga pilyedo may ganituyang kaw. Di ka madanagan paray. Amo ni Kwarog data. Sigurado kayo Naglaig ni Kwarog iti sleeping. Iti spilling. Kat no 90% grado kiti spilling itay. Oh, Ay na nga to nagato Nagtubod ka. Naggapwa marituya. Dita barangay haul, Maray. Ay na, una yan anagdagsan da ito naawat ko nga ayuda. Bikin ni badong ka. Ay, nasayaat mo ta. Tada kayon tinakaawat iti ayuda, maray. Kautin lista gayam ni Kapitan tinagan mikin ni badong ka. Ingkamutin amakipila, Maray. Ay, saanon. Na, apay ngay asanan. Sayang mo't jay ayudam. Ay, awan nagan ko ni Jelistaan. Nagan yon kanikabadong tinaisurat. Kasta? Awan mo tinagan ni Kwarog, kasta mo ten ka ni Maribanag. Inikat ni Kapitan. Kayat mo asawan, Maray. Saanan akin nabagyan ti makaawat iti ayuda? Saanon? Dagiti pudnong agkasapulanan, dagiti nakalista. Malangaraw, yawid kunday to'y ayudaan na awat kaw, Maray. Taitaypay nga agururay ni badong kaw. Kasta, Kapitan. Nasken ngagbalin ka apatas dita barangay mo. Ala, sigay! Ditang tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon VG Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagkapwang manan, napankaman nga tan nakitungtong kadagiti padam nga estambay. Apay nga istambay ako na. Imbagla kanya ka. Tama mapanak iti bangkak ng dagijay. Ingka kidi mangala iti runo a pagkalatkatan ti lubyas. Kasapulan da ti pagkalatkatan da. Mapanak to ka day. Inak mangala jay turod. Ada nakita ka karunuan ni jay. Apay nga into pay lang ngay. Itan saan mo manan nga itantan? Ay di ka man mangdagdag. No kayat mau, disikan ti mapan. Ay nagalas ka ti panagrarason mo. Inak aglaba. At damot aramida. Nagsabat kami ka ni Marisha ng itay. Naibaga na nga adda kanumang taktakaw itimula da akamuting kahoy. Ado ay tinatakaw. Basit mo't di kano. Angam no kanayon. Awan pa panan na, no diin inot nga umadaw. Ay, madidaytan. Agala da iti saan da ako kwa. Masursuron nga rod ni Marisha ng anang ibaga. Ay,
Madingarod manin agraira dagiti agalala iti mula. Day tangarod ti pakasurunan ni Marisanang. Imbaga na paikat kanyak nga awan serbi kano dagiti tanod. Apay nga apabasulin na dagiti tanawd. Ay, saan apagrebengan ti tanawd ti mangbantay ka dagiti mula? Banulang met nga iti maaawat da. Day tamet ti imbaga ken kuana. Alangan met nga uray bangkag ket bantayan da. Kumatangak man iti Ricardo, maray. Sibuyas, bawang ken paminta. Nay, maray. Naimasakat ti lutom asidayo ita Igisak man ti ginatang ko abuggoong nga aramang. Imbagla apagsawsawan iti kompormay. Ay, kayat ko apagsawsawan no kasjay na. Saan kon nga igisa? May mayat no maigisa, tanabang banglaw, maray. Ay, kasta ka di ti baak. Di na kayat tinabanglo nga aramang abuggoong. Nanay, madinsamot ang tisaw maray. Baak manan? Apay, ha, ni ka di ba dong ti ipanpanakil mo? Ay, siyempre si Kangay, awan badong mau. Badong mulaang Anya ko mano awan. Ay na, sabalin samot ang ti pagturungan ti saritaan nyo, kukumare. Masurunak ka ni Marituyang. Oray saan na naigisa ti buggoong ka, tasaan ko matatinakakaw. Apay, tinakaw ko ti buggoong. Ha? Kaya't ko lang mo tinabang lo buggoong. Dita ka man langan, inak man lagumatangan iti sa balay. Pwe, baak ha? Ay, pimanawan, mare. Bayam apumanaw. Ado di ti gumatang itilakaw. Angem sayang kumadya paglakwam. Saan lang ka is-iso-tiso cake? Ang mga no dinawat na pa'y ti ibagbaga na abugong. Ha? Agdadawat mo't kat day jay atao. Nay, nagdakkel mo't arupot day tayin nalam arunaw. Aguray, tatagbatak ti galot ti runaw. Adeng kabil ko dita tinga tinaripit arunaw. Nay, adamot kamuting kahoy iti tenga tinarupot arunaw. Ay, winto yan. Adda nadalapos ko iti dalan. Nagparot ako na. Kit inripit ko mitay. Makaraman ta iti kamuting kahoy ngawan mulat ha. Makaraman ka ano amom ti agdiskartay. Karuutan may tinangalak. Balang nga rod akamuti no kasta. Apay ko maabalang. Kit saan kumit akinamat. Balang kunada no awan akin mula. Ay, masurunak kin ni Marikwanang itay. Kaslakit adda tinakaw ko. Ha? Anya ka no titinakaw, mau? Gumatgatang aklaang iti Ricardo apangigisak iti aramang abugoaw. Sa balay, tinapanan ti saritaan may, iso masurunak. Da kayo may nga kumaray. Kas kayo laubeng. Awal labasit. Aga pa kaya. Dilawon nakidain, idimbagak nga igisak ti aramang abugoaw. Idikwan, ibaga na asaan na tinakaw ti buggoong na. Inton kwan napan ko imbagkatan. Tinagyan ng tila ko na bugoaw nga naman. Makasidsidak iti karnay amalaukan iti kamuting kahoy. Inganto man mga lakwarog. Addan samot kamuting kahoy mo. Ay, adama itantay. Sige, itay nakto mangala. Aduam to ti ilutom Takayat kumuti karni analaw kan iti kamuting kahoy yantay. Sige, inkanto nga rod mangala tapno makaluto akmetay. Karni ti baka ka di antay. Wen, kwarog. Wow! Nalagip ko nga adda kamuting kahoy mo. Iso nga rod nga ibabaon ka amapan mangala. Sige antay. Naimas ti karnit baka nga adda kamuting kahoy laok na. Badaw, kurang tinalam arunaw, ingkamanen mangala. Ijay man ayan ti bangkag ni Kwarog ti pangalaki ti runaw. Tadda nakita ka po ti runo ijay. Ingka nga rudon, takurang ti pagkalatkatan ti lubyas. Ay, day ito'y mo ti pagmadyan ti lubyas nga imula. Masapol nga iyalaan pa iti runaw. Wino kawayan na pagpakalatkat na. Ay, kaing kakidain. Anyang nga road kat isumot ti mulat Inka mangarod kargaan di pagbalunak iti danam. Makainumak tukit ijayan.
Sige. At dapay ka nabati alining tanalum asaba. Mang balkuta kon iti kanum ijay. Repete kong tiruno ngay nalak. Ha? At dapat kamuti ni Kwarog dito igit ti bangkag niya. Ay magparot man. Ta ikabil ko man ni titinga ti repete karuna. Tapnusan na madlaw. Ah, kita ay petaglaw-law. Noawan ti makakita kanyak. Kit noawan ti tao. Innakaw. Neng, si kamot ti masabat ko tatabadaw. Runo matday taawit mao. Ay wen Kwarog. Imbagla pagpakalatkat may ti lubias may. Papanam ngay. Inak man di tabangkag kaw. Inak kalyente na batbati akamuti. Apay adda kamuti mi jay. Awan mo tinakitak. Adda, di mo siguro nakita Taruno mat tinakitam. Ay wen siguro. Malingaran. Inkan bareng sikat makakita dito ibagbaga madyak nakita kamutay. Nagaatid dugmat day taruno anaalam. Rinipet mo ana imbag. Aging gadita murdaw. Ay kit wen Tapno na laka nga ipagna dita kasamagan. Sana maisalat kadag iti dadakay laruot. Neng, napay ngay. Madlaw mo't ang nabit pala nakali ti kamutay. Awan mo't ang tinabatay. Ay, sayang tay karni ko mga iluto ni antay. Ay, aguray man. Sambutak man ni tata ba daw? Damagak no asino tinakita na at tao dito'y bangkag kaw. Tata ba daw? Mabit lang! Ay, ada ka din nakita mataaw? Ano pa ni di bangkag kaw? Ay adda nakita kita yataaw. Ngam saan ko nabigbag tadayawa kitay. Apay ka day. Tinakaw damot ti kamutik tata ba daw? Ay, di pala ko mamaigalis tinagtakaw. Anya, maigalis. Apay ang magiruruman ka ngay Kwarog. Jekit di agtatakaw at mangirurumain. Di pala maigalis. Ay. Ay, Ha? nakabante kang iti mataw. Ay, naigalis akaw. Ay, una yan. Agan ano kan tata ba daw? Agab-gabo kayo matan di tarinipet mo arunaw. Naipandagpay kanya akong dito'y awit ko, arunaw. Mabit lang tatulungan ka tata ba daw? Ay, sanay. Kabay lang magkinay. Ay, mga numadlaw na pa'y tiawit kawa. Apay akasta tigsura masimang fight. Sa kalimot tangir sa'yo. Kasla pinuur... Ha? Marigrigatan kan samag. Ay, salbag na dya, Kwarog. Mangirurumain. Apay amang irurumin ako na anya tinaramid na kan ka. Di ka pala maigalis ko na. Idi kwan, naigalisa mo tayo. Nagalasan na dya akwaraw. Ka. Ay ina man rautan ti sinalbag. Ay, at subli ka dito yan. Saan ka na mapanijayan di Kwarog? Di naklapdan. Masapul nga ikak iti pagnakman ti sinalbag. Ayun na yan. Pimanaway. Napanlatan. Anya nga tati aramidan na kini Kwarog. Ayan nga iti kamuting kahoy, Kwarog. Inluto ko njay karnit baka. Nalukneng siguro itan. Mabalinan nga ipisok ti kamuting kahoy. Ay, sayang anday. Tinakaw damutan ti kamuting kahoy kaw. Naparot mo't amin ayin. Anya, tinakaw da kunaham. Wananday. Nagbasit lang arudayin. Tinakaw da pa'y lang may. Asino ngay nga ta tinagtakaw? Uray ti kamuting kahoy ni Marisanang. Tinakaw da kanumay. Mamwatumot lang no asino tinagtakaw. Anya kumangay ti aramidam. Pagbayadag tapnusan nga agruam. Unusan, ipakilaw ko kinkwana ti kamuting kahoy. Kasano pa'y ngay amaamuam ita. Awan mo't nakakita. Deta nga ron tirigat na. Awan mo't ngamin nakakita. Nga maduktalak to lang. Makita na. Sumungad ni Marituyang Waraw! Adda ka kadidita balay ni Kapitan Ay, apay anyat inararamin mo ka ni Marituyang. Tagpungpung tot Awan mo tanggal. Kanya kumangay ti aramidag kankwana. Waraw! Amok adda ka dita tawan kay di balayaw. Adda ti tricycle mo dita batog ti balay ni Kapitan. Ala,
Rumwar ka dita. Rumuharak man lang ng kail. Anya nga ti pagpupungtutan ni Nana Tuyang. Aw, abay ka day, Nana. Apay nga inruruman mo ni Badungkaw, ah! Abay ko mga inruruman ko ngay. Kasano ko mga inruruman ko ako na yaw. Ay, agkalma ka pa'y, Maray. Umunag ka. Ta, pagsaritaan tayo manday ta. Dito'y tayon apagsaritaan, Kapitan. Naa. Si mangpat ni Badungkaw anapan nagrunaw. Marigatan ta sa bali ti Jarna. Ay, kasano ti panangiruruman ni Kwarog ako nam? Imbaga ka no ni Kwarag, di ka pala maigalis. Iso aday jay, naigalis ni Badungkaw. Ay, Kwarog. Kapay nga imbagam nga mintikas jay. Madiday jay nga ibagbagam. Kasto'y tinapasama kang kail. Idi mapan ko kumakal yan tinabatbati akamuting kahoy kaw. Awan tinaalak tanatakaw umatain. Kahit anya ko matibasol ni Badungkaw, taimbagam adi pa'y la maigalis. Saan ko ngayon baga ni Tata Badong ti maigalais? Ti kunak, maigalis ko matinagtakaw iti kamuting kahoy kaw. Kat ni Tata Badong matan tinaigalais. Pimanawan ni Marituyan. Apay ngamin nga imbagam adipay la maigalis tinagtakaw. Saan nga ta ni Tata Badong tinagtakaw antay? Nakitab no adda awit na akamuting kahoy. Awan matantay. Rono lang nga narapet tinakita ng awit na. Ay, kasano nga atapam ani pari Badong tinangtakaw. No kunamat nga awan awit na akamuting kahoy. Mapahanak man ni di balayda. Tamuak no apay nga imbaga ni Tata Badong nga inruruman kaw. Jak maawatan Badong. Kunaman ni Kwarog adi na kano imbagakan ka ang maigalis ka. No di kat tinangtakaw iti kamuti na ti imbaga na ang maigalis. No saan na ko mga imbaga tikas jay? Saan na ko naigalais? Kaya't mo asawan. Sika tinagtakaw iti kamutay. Saan na may bilang atakaw da jay? Ta nagbasit may. Kunada nga road, nga oray baset no alaem ti kukwa ti sabalay. Kat agsakit tinakam na, madikanaw. Kaya't mo asawin nasakit tinakam ni Kwaraw. Gapo iti inala ka kamutay. Kawun na. Ayan na nga nga road di kamutay. At dadi tarwar. Hala, intalain. Nay, dagitamat galot ti runo ti tinagbat mo ba daw? Wine, adda na ipating nga kamutay di ta naripit arunaw. Na, imbugas mo itinarapet arunaw. Impam mo di tatenga. Win tawan nga ron pangikak. Aha! Adda kamuti nga impalaman mo iti runo, Tata Badong. Ha? Kunakon kat asi ka tinangtakaw iti kamuting kahoy kaw. Adda ka dita? Kwaraw? Itayak pa nga agsisiing. Ita, naduktala ko na da kayo gayam tigtatakaw iti kamutay. Ay salbag ka ba daw? Napankula ka rinarautan ni Kwaraw. Si kamagayam ti akimbasaw. Ay, Kwaraw, pakawanan na kumaa. Isubli ka unti kamutay. Saan ko nga ulitin ti agtakaw? Tamangan no agsakit ti tiyan ko amangan. Ay, tatabadong. Dakas ngamin ti agtakaw itisan mo amuna. Uray basit ako na. Ala sigay! Dinan! Tinagdibusan ti sabalipay. Aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, PMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman ko na iting kay panagdangan.